Kanyang aki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga nung madanog mo dahi rupa pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta? Agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, anya ti basol ko king ka. 5 basak lang mo dito balayaw. Layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlat ta, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak, babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga, wangap-gapuna? Anya, agmauyaw? Anya, laki din. Aya, bakit? Adalaog man di dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapana kun mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya di nakita yung nanang. Ni Jan, laylayatan di ka aruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak tinakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at man awak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kinidyan. Imbagak ngarot kinidyan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak tinakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya, nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut ajak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka.
Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla santa nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong ag-practice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, din pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adaagmat amang piyansa kan kakad. Yaklay narapap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya akong ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro dito abay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtaw. English nga ro ti sursuro ka subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit. Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni Jan ah. Apay, di mo pa'y lasinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dakis ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yun nakita? Apay nga agbasbasa, ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak laang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano adawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mo ti kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kaki din ayan bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursuruan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya? Ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayan. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat may. Ti kukuya-kuya. Wen pare,
pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak na ita pare. Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama da. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laeng mangusar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englisem na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sipnyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada dya ahuan bakit? Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umailang agistambay bakit? Itemplamang kit iti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, sige agad di mo. Juan, umay ka na! Adan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Unang gal, isulan da ita. Kita ang ti panagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlumeng ng armas na. Katapay ko man no ada ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo ang gal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba ti armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak deta ataw ita. Oh, Jan. Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyam mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino, bituge mo nang gan. No. Stop it.
English sa mo dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo to na. Anya ti English ti danugang ka? Apay, damagang ka na kayang gal. No fighting. That is bad. No, 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 no. English mo nun dahil siya ikara. Let's go home. No fighting, no fighting. Apay, di mo imbagaan. Ay, mali. Apay, di mo imbagaan na laing magayam nga aging English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat aging English, barok. Agdaringungwak, lapanawag ka na. Uncle! Uncle! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman si Kapit Baraw. Ang mga nulumamis, kitakan. Nyakalakit din, Uncle. Di na mo panawan dito ya! Makikayang kalatang kang kuwana. Tapos narigli ka tayong English. Nakabulak din ang Baraw. Anya lakid din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastangkal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot ngagpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tay nakagdigo san, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Saryong, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya, rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilikilig. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dayto yun Ay, manjak. Jay! Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananong. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat. Tapno doha talaang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasaya at no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ang ti agsurindar pari sa riyaw.
Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag. Ay ano sa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kuntiagan anos, pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Oh my God, Papanantaya. Mapantan ijay silid, Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmatang! Aniko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid! Ay, sa bali ka talaga. Tangat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang petakaon. Di nakasidgan, saryo! Bitugan ka! Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam! Kas kalatik balang! Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan nga wanggap gapo na. Umatayo ka, sairo! Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki! Day talang ngipan mo tinapudaw! Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akaguran nakmanan. Pumanaw ka, sairo! Di ka kaya't ang makita! Panaw! Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kayat ti agawid di balay mi, nanang. Kayat dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may-mayat motkit din o adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wan nanang. Rima, mabiit man laang. Apay ka day, nanang? Sa bali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtagumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura nak langit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yes, sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yan sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay nay, kaslaman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay akinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ang masikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit ati masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Day talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agin di ka pailaang. Basta, manjak.
Ay, ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalom amangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalom amangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo amangga. No kayat mo, dailangan nalom apapaya. Manjak! Nalom aguyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom abayabas. Manjak! Nalom asantol. Manjak! Nalom akaymito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak at nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayan tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sus. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Amang ano lapigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka diti balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka matan! Ay sus. Anya aya aklase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Ah! Anay ko tinanog nakmatan rima bakit? Anay nagsakit. Pumanaw kan! Sakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam mat lang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam pa yan ka ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakitkita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw siguro tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raw. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mati asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agaway, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan.
sariyo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta sariyo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, ah? Saanon lakay? Saanon? I love you lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya, Makakapkapiak ngamen, Lerma. dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining. Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya, Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. anya. Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend, Anya day ta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang-lang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas bukam Bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana, amangan mo agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay atik launay ni Lerma. Urasak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apa ay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursonadak. Si ka lang arudin ti agdaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga mayak dito kusina. Tagpat-patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kit din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod nyagbayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda pa panak. Sa dino ti papanam, tamayak, Mike. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y la pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak!
Ala, agawid kanta ni, agungutin ni nanang ko. Kun na lang dayta, Lerma. Anya, agawid kanta ni, makaturturog akmatan, bining. Saan kuma natangken ti ulong? Ay na, awan babain mo, bining. Nay, apay anay bagam kanyak dayta manang dunita. Saan mo't ang mapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikap-kape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain deta nga aramid mo. Ingkakit din makikap-kape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay. Agyaman ak abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na ah. Mabitlaan tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, samboy? Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingit ni bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Sikan tumetlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti magbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abaga sa sasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, Mike. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? When, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inakarman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulam, my friend. Amo mo tapagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di ataaw. Sino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdatdaton mo't gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining
Di ka man umay dito'y balay, taawam mo ilaang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kinilerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape. Si Kati kayat ko apara iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok. Jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uy, Nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kin isang boy? Anya ti kahit mo asawa, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit, Bining. Agayan ayaten dalir makin sambaw. Jak maklon na ito yan napasamak, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangit. Aday ko. Hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Munggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng no apay anaunaan na ka ni Sambaw. Saan mo ta nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit Deng. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kita ti manugang tamang mangan, binig na. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawin manan ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na da Mike ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo, baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko amabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kiday na kursonadak ni Carol a manugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kita ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaw niya aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manan ipag Carol tinakita yaw.
Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni Nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni Ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakit-kita day tangar aramiden na, Nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni Ipag Carol, Nanang. Ay katumulong kumamot iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan, Nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Carol. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamit ngayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni Carol. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day a Carol. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mati Carol na napasita. Awan mati matingar aramidan na. Di mo man isakit day a babae, banay? Ang burburok ti daraken ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kaya't ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak ngagbuybuya iti TV, Nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti TV, pasayang ti kuryente. Nanang. Ala, idapam day ta TV, no di mo kayat nga idapak ti biyag mo. Nanang. Iddapo kon ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka dunya ngagboy-boyay ti TV. Pasensya kayo, Nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpod kan rulay. Apay ka din, Nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugok ni Carol ngay. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, Nanang. Agasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti TV. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol day ta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsil punter aramidag. Saan la day tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y, Nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak ti kasta, kat na ikamkamang laang. Ay, nagsakit ti panagsasauna kanyak anak kaw. Ay, Nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo day jay babae anak kaw. Ay, apa yan? Nagsangit kayo mutay. Nagsakitan ti baro kung ko itar aramidan na anak kaw. Saan anain kalintagan, dararamidan na kanyak. Nanang. Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boy ay titibay. Anya? Wala na kaw. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din day tangay, bagbagayaw, Nanang. Wan, matayak lakuman. Taawan matlat mangisakit kanyak. Ha? Ay. Hanya ti naramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak iti nagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida ag binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita.
Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol nga wan mat ti madingar aramidan na ken ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinakday ta kararwam makitaw. Anya? Tiyawanan pa'y na Carol. Nagihimas ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaen a ginamerak iti nagadwa silay? Ne, apay abuy-buy ang inyo mat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaen na. Ngem kaslasaan mat apektaran tiyawanan bay na babae. Kasano kumaama-apektaran? Ket naesem nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo ket 5 adagos tingal ngalen na asili. Anya, ad-addan nga ado ti kanen na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mala, ano usamon ti ugali ni Pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol? No sa bali laeng tinaikamang kada kama Amang ano nagapadan kini Pasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga. Di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang ngay Pasita. Ha? Amok binignaw. Anya ti ambaong Pasita. Paggagartamam ni Carol anya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kini Carol. Agasam, nagmayat ti isem mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni Pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, Pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, Pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, Pasita. Ay, bain ka kumamay. Naggagit ka ret. Namapay nga ibagbaga ti katugangam ababaya nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan madlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan kayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Ay, apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya maninday ta. Hoy, biniglaw. No kayat mon ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan. Tapno matay tayo aminan. Kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, Pasita. Talaga mag. Amok ti panunot day ta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka. No matay ka. Itabon mo ti bagay nagmaymaysa. Anya? Amok apamardaya lang ter aramidin ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso ang nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly.
Inak mangisagana iti meriendaem. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapailak mo dahi tang aramiday. Si kakit di tirumbang nga ginana. Apay nga inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Ay, di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pa'y lang, ababay! Naglaing ka sumungbat! Nanang. Apay, lumaban ka na! Kabalan na kaun! Saan, nanang? Saan na ka lumaban? Ha! Matlagayam! Ala, ingka gumatangan iti sabaw, asukat ti inusar mo sa bungaw! Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang kan ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kaninanang ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti pan nakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang! Agriing kayo mo't itinasapa! Tapno addamat matrabaho yaw! Saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw! Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpayla nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabalan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabalan na kaun, Carol. Si kalangaro den tinay kamkamang, naglaing ka paylang arumasaon. Husto, nanang. Di naklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngam sakbay apo manawag. Day to'y pa'y ti parakan ka. Ay, anay ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Anay. Kalbon ka itag. Ay, hindi nakpungutan. Anay ikaw, anay. Gunggunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunuan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiti ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang a kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Paliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti papakitam kenkwana. Anya laeng ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inak agkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Sa iraw, akatuganga! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki Din! Nakitam dyan narigreg akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita rin takwarta manarigrag pasyo. Anyalakit din nilitang. Damdamagak laang no da nakitam akwarta narigreg dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan? Anya pa nagkitkitam kanyak pasyo.
Sa anak nga honest? Ha, ibagakan ka ano ada nakita ngam awan mat nga rod. Di ka nga rod agungat bakit? Kasano sa anak nga agungat kat kasalag pabason. Anya, ay, ini ka manin iti sabala kay papanan ti imbagakan ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kayat nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya? Nanang, Day, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya. sapsapulak nga mintay timbak ang mapukpukaw, nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Oray maputin amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? Adday ta kayo manen, nanang. Saan kayo apabasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang, imbag lang nga igatang nyo iti sidain nyo kinitatang. Ala, mundo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anya laki iti dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito'y paraangan yaw. Ay, talaga masikura na ka, nanalitang. Anyat pa kasikuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga, nanalitang. Ay, puisit ka. Nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Apay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso da kita, Manuel. Uy, nanalitang. Dahita ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga aggaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, maditay tang ibagbagam, nanalitang. Mayat, Manuel. Puno mati bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mat adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom, nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pom amin dagiti arugit ti asaw, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay nga ilitang, awan matan tinabati akanak, mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya? Napanan nga ro jay kanak ngay. Amang ano kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya? Kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talang mat ngagnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Amang ano kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta? Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing ka nga agbutot? Ayan nga lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabusab ba sasawam dita? Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia iso aday ta. Ay nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang Fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatin ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anapanak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatangyaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngamdi ka mat lumuklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo.
Rabieng, ngam agkut-kuting tingka payla di ta aparador. Sapsapulak nga rin jay pitaka, klitang. Dayta ngamin ka, tadi mo ammo ti pangikab-kabilam iti walit mau. Awad ka ti ammo malaklakayan na. Ha? Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang jay pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram ngamin dayta matam nga agsapul ah. Saan kat aday tang hiwat mau? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyaw. Ape ngaglaw ka ngay litang. Ibagamkit din a siyak ti sumanao. Kayat mo tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti aluti eh. Ayan niya lakit din nilitang. Makarengreng day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti pa nagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti pa nagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang. Uray mataya kita nudyak nang nagdagiti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kanlitang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam Anay ikaw. Apay ngagkatus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaing ka makiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin ti pa kay naigan dagiti lupot ka. Sigapay ti adaganas na amang ibaga analaing ka makiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay netari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanak manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, litang? Ni Manuel ah. Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ayalitang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita ka. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-dawat ti araramidam mat mait. Agungungot ka manang. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Mabiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day nga anak mo ah. Naglaing kayo nga agaramin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang. Kita man day tala nga mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mau. Day talatan agar aramid iti ubing ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingka agdigos mait. Ha? Siyak ti naglutaw, naglaba, nagdalos kan aminen at trabaho diti balay. Anyat aramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matanda gitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarab ay Fina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ha? Kwarta? Ahay, mudo yan agos ti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agrig-rigla, nanang? Aywen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak ka. Earphone, tatang. Ha? Saan ka di nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda ah. Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, day ta earphone. Tapno saan nyo amangag ti boses ni nanang? Wan ngagpaysoan niya. Mayat day ito yan napanunot mo. Makarengreng ngagpayso ti boses ni nanang yaw. Masyanak nga rod kada kayo, tatang. Isu agim matangak iti earphone nga usarin nyo. Ay, agyaman anak ko ah. Dakkel di may tulong day ito nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat ananalitang. Inaldaw lat tangag gaburak iti rugit ti asaw.
Di mo pa ilakat tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat a gumatag. Anya? Wan, kasta ka agpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa ilakat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sos, dakas day tang ipagbagam na nalitang. Dakas tagilunawd. Ay mayat, Manuel. Anya ko ma. Ha, di na pa ilang makimat tapno malpasan ti amin. Pasyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutwag a manok. Ibabaon ka, Pasyaw, agtignay kan. Na, di nakit din song batan. Na, di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga itirapon ka. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di ka matsumungbat? Anay ka! Apay nga gatos ka ngay! Naguyong kamatay! Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutwak a manok. Anya? Sikat ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay! Hoy, Pasyo! Di ka pumanaw! Ibabaon ka! Salbag kalaklakayan! Siyak man langan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot na iti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspak ti sangaan nagbatayak. Kat nasugat anay ko. Anay ko, nagsakit. Ay. Natudok met nagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tintin nasugat kanyak. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau. Dakas mati mapasamakan ka. Pasyo. Agsingsing ba't ka, litang? Karma ti awag iti dayta. Anya pala ti aramidam. Itaray na ko ni di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan, tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akong pasyaw. Agsingsingput akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay, ste, day tanatudaw. Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biag, ngayon tayo pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.